the colder they are. Engari ki hai hoki e tai ora mai. Engari anō nā kai kaharia mai, mea whakarite ke i te rani, i te pōra nei ōmua, te taitana mai ki te kura, kua makariri te nuina o nā kai. E ono te kaumārima ngā taura i tēnei kura ka whāngaihia i a rā, heoi mo te kai whakarato ōmua, he mātua hoki ia no te kura, i whakarite atu i ngā kai tika mo te tinana. Hua rākau, hua whenua, me te miti, hauora kai. Not the pre-packaged, pre-cooked kai that the children are being served today. Engari ko tā te kai whakarato o Naia nei a campus, e mea ana kai te whai rātau i ngā tikanga haura hei whāngai ki te tamaiti. Ai, ko te kāwana, te kai whakatau me te kai whakarite e nari, he wāhi anō pēr kai reira mō le bēo, mā rātau ki te āta whakaaro pēr, he ana kai e tikana mō rātau. Nā te panoni o te kāwanatanga mo te hōtaka kai, e whakakorea te Pākihi kai kihini Queen a Davina Hudson. Was disappointing for all of us and then also for the kura because we knew that our lunch program was successful. Ko te hiahia o tēnei kura kia aro atu te kāwanatanga ki o rātou tino hiahia ki te tohu he whakarato ngā tika mo ngā tauira nei. Ko mātou hoki nā mea mōhio pai ana ki wā mātou tamariki me o mātou whānau. Nō reira e tika ana kia whakahokia mai au arau e mira mā mātou anō e whakahaere i roto i o mātou kura. Heoi anō, ko te mate kē hoki, ka kawea tonu te hōtaka kawe kai ki tēnei kura ahakoa te aha. Lenene Tuitupou, te Karere. Ko puta te whakatau i a Ngai Tahu Seafoods, e kore rātou e hau hake i ngā tio o motu pōhue i te katoa o tēnei tau. Kua utai nā tu e rātou he rāhui ki runga i taua kai o te moana. Ko te pūtake o te rāhui, ko te angiangi o ngā tio, me te hekenga o te maha o ngā tio hei hau hake ake mā rātou. He maha ngā wero kei mua i te tio o motu pōhue, kia ora tonu ai, ara ko ngā uru tā me ngā mate, e whakapōrea ana i a rātou, ko ngā ainga o te mahana haeretanga o te ao, ko te rereke haeretanga o te huarere, ara te maha o ngā āwha i enei rā, tai atu ki te mahana haeretanga o te wai o te moana. He mea nui te tio kia tātou o muruhiku me ki engari o Ngai Tahu whānui tonu. Engari i tēnei wā, ko whakatauhia e Ngai Tahu, kia kaua mātou, tātou kamupene hiika e whaiwhai te tio i tēnei wahanga i te mea. Kua rongo mātou i ngā kōrero o te haukainga e tā mate ana ngā tio i tēnei wā. Nō reira e ora i te tio, me rāhui e pai ai ngā mahi tio. Hei tā Ngai Tahu, ko tēnei rāhui nei te tohu o tā rātou noho hei kaitiaki i te tini a Tangaroa, hei aoranga mō ngā whakatupuranga o a pōpō. Kāti kia whakawhiti matawā tū tātou ki te māngai tōranga pū o te taitonga i nāiane kia tākuta Ferris. Tākuta, e taku rangatira e mihi ana kia koe, tēnā koe e hoa? Te mana hau tēnā hoki tāu e taku rangatira. E hoa, nā te mea, kei roto koe i te taitonga e māngai tōranga pūana, pe heo whakaaro ki te whakatau a Ngai Tahu, ke utaina he rāhui ki runga i ngā tio o Murihiku. O tikarawa atu te whakahau a te hau kāingara. Me taku ki te atu putanoi te motu ko tātou ngā iwi ngā mara, ngā whānau e noho nei i roto i a tātou rohe kei te whakatū rāhui he manaki he a te tiaki i te toenga o ngā mātaitai e toi tonu ana e hoa, no reira toi tū te rāhui. Kia ora rawa atu. Ko te whakatau, e hoa me kōrero tōranga pū tāui ai nei, ko te whakatau kia rereke te pātanga e whakawehewehe ana i te rohe pōti o te ikaroa rāwhiti me te rohe pōti o te taitonga tō rohe pōti. Ai rānei he hua ka puta, he raru rānei ka puta i tērā panonitanga o te pātangara. Kore tino rereke taku titiro e Scotty, te ahu nei ka riro atu te hut. Me tērā taha o te tai rāwhiti o te whanganui a tara. Engari kei te pai tonu i te mea ko te matu o te taitonga ka noho pū. Me tāku e ki te atu nei, i ngā panonitanga rohe ngā pōti, mena ka kaha tonu te eke atu o ngai Māori ki runga ki te rārangi Māori, ana te rape ka panoni anō. I te mea, ki te eke mai te toko maha o te iwi Māori ki te rārangi Māori, ka toko maha ake o tātou tūru Māori. Nō reira kia kahara tātou e te iwi. He hua nui kei roto.
He hua nui, mena ka whakawhiti te Māori i te rārangi auraki ki te rārangi Māori, koera hoki te wawata nera e hoa. Ko tā te kāwanatanga whakakore i te wāhanga ki te tiriti o Waitangi i roto i te ture whakahaere rawa e hoa. O whakaaro ki tērā mahi nanakia tēnei kāwanatanga? O mahi nanakia kātika. I roto i te wā i a reipa tōna 5 tau, e nei mahi e mahi ngi ana e reipa. I nā nei kua tahuri ki te panoni anō i era mahi ki te tō wai i te tō muritanga o tērā mahi ka tō muri anō i tēnei wahanga o te kāwanatanga. Nō reira kārau paku whakaai ki e nei mahi a ngā kāwanatanga atu kāwanatanga mai, ka huri mai me te ki o ka panoni hia e nei āhuatanga, taihoa, te taihoa e te iwi Māori, ka tō wai tia te raruraru. Nō reira, tērā tētahi, engari ko ngā ki a te kāwanatanga ka tangohia mai te tiriti o Waitangi i te RMA i roto i a rātou reforms. Kua hua rereke ngā kōrero i tēnei rā e Scotty, kei te koke whakamuri te hoiho, me tā rātou i ki atu i te rangi nei i roto i te whare, e hara i te mea ka tangohia te tiriti o Waitangi, ka tangohia nō mai te nohoanga mai o te kōrero kotahi mo te tiriti o Waitangi i roto i te RMA. Ka tū motu hake ngā kianga mo te tiriti o Waitangi i roto i te RMA. Nō reira, te āhua nei kei te hoki whakamuri te hoi i te haruru mai o ngā iwi me ngā hapori Māori i te whakahe i tērā mahi. Ka mutu, mena hoki whakamuri ana rātou i tā rātou i kia i te tuatahi. E hoa, nā wai uaua te whakapono ki te kāwanatanga, kātahi ka uaua ke atu te whakapono atu ki tēnei kāwanatanga, nō nei he ārero rua te kāwanatanga e kōrero hia nei. E takuranga tira, tākuta i tū koe ki te kōrero, ki te whare pāremata i te wiki nei, ko te kaupapa, ko te pānga kino o te pire taraiwa haurangi ki ngā rangatahi Māori. Hea te ngako o tō kōrero? Ko te ngako o te kōrero, tuatahi e mea ke ana ngā mātanga o te motu, kei te he te kawe o tēnei o ngā ture. Kore kau tāia e te tātā i tō huare, te whakatau ai rānei kao rānei i momi koe i taua momi taua wā tonu. E kore tā. Nō reira me pehera tātou. Me tō tātou mōhio, ko ngā whiunga kino ka ki runga ki a tātou. Me tō tātou mōhio anō, ko a tātou rangatahi, ka profile ngia e te prihi mana, ka whakatūtū o rātou waka, ka aruaru i o rātou waka, koia ko te timatanga o te haere o ngā rangatahi Māori i roto i te huarahi o te tāhuhu o te ture. Nō reira, mehe mea ka āpitihia, ka tāpiri atu tēnei o ngā ture, ka whakamaua te rangatahi Māori mo te traiwa i te waka, te nuinga o te wā karekau he raihana, i nā e nei ka mahia e nei o ngā test nei, kia kitea mena rānei, kua momi, kua aha rānei, kei te tere, te piki haere o ngā whiunga te ture ka mau ki a rātou. Nō reira, kāre mātou, e paku whakai ki tērā ahuatanga, me te mōhio iho, kua roa o tātou hapori e ngana ana, te tuku atu i te raihana ki o tātou rangatahi, i mua i te wehenga o te kura, kia kaua e uru ki e rā tuāhuatanga tahi me ngā prihimana. Me tō tātou mōhio, ka roa tō rātou mau i roto i te tāhu o te ture, ka kino haere ake nei. Nō reira, me hoki anō ki tā ngā mātanga o enei kaupapa i ki atu, waiho tēnei pire, hoki anō ki te whakarite pire hei whakapakari, hei āwhina i tērā hunga. Rawe, tākuta e mihane ki a koe i te mārama o tō whakatakatoi o kaupapa i tēnei rā. Ka mihi te ngā kau takuranga tira, tākuta Ferris o te ropu torangapū Māori, tēnā koe hoa. Tēnā koe te manahau, ngā mihi e te iwi. Ka te iwi kua whai waka manapou hō te rohe o Uawa i te tai rāwhiti. Whā te kaumārima meneti hoki te tawhiti o te waka tūroro e tata ana ki Uawa. Nā reira, ko tēnei waka manapou hō, he taonga nui ki te hapori hei āwhina, hei kawe hoki i ngā tāngata o te rohe, ka raru a hauora nei. Mea nei, ngā whakamārama. Te ringinga te matua, te tama, i te wairua tapu, āmene. E whakamoemeti ana te hapori o Uawa mō tēnei taonga hou. Ka hinga te tangata, ka pura mauria ki roti te pūtu o tētahi traka katahi ka haere atu ki wahi ki atu trai te whakora i rātou rānei.
Nā reira mā te Wenerei ka whakatata atu, e ngāore no te tiki atu, te kohi atu i te tangata. He wene tēnei e rite ana o nā taputapu whakaora ki tērā o te waka kawe turoro. This van provides us with an all-weather mobile clinic, as per se, particularly for those road vehicle accidents. They never happen in nice sunny weather like this. It's always on those cold, miserable days. O ngā karanga o horere katoa ka whakawhiwhia ki te whare patuahi nei o Uawa. He waru te kaumārima ōrau, he tangata e noho māwiwi ana, he aitua rānei i runga i te huarahi. Koira te whakahirahira o te whiwhi wene, pēnei. So we're 45 minutes away by road and on a good day for a road ambulance if it's coming from Gisborne at the time of the call. We do only have 2 ambulances on the road in Gisborne, supported in the daytime with an echo or a critical care paramedic in a ute. But they don't have the transport capabilities. The next neighbouring ambulance is up in Ruatoria, where they've got a day and night crew as well. So with a population of nearly 50,000 people across the Tairāwhiti region, it does render little places like Uawa, Tukumaru Bay and the surrounding areas and farms out the back with very limited access to emergency medical response cover. Thank you to the main sponsors of with the Cyclone Gabrielle Relief Fund. Ko ngā pūtea te kaiwhaka ea i te wawata, engari ko ngā kaimahi kore utu e rā ka hautu, ka whakapau kaha anō kia tai wawe atu ki te wāhi e noho taumahana te tangata, me te whakaora i tōna mate, kia tai atu rā te waka kawe turoro, te waka topa rānei. Kore rā e mimiti te tai o whakamihi ki te hunga, ka tangi mai te pere, ka tangi mai te siren rā. Ka mohe o tonu mātau e noho nei, e moe nei roti o mātau ake whare. Ka mau ke te wehi. Kai reira, ko mātau anō, kai te whakatutuki, te karanga o tau tangi siren nei. E tau ai te whakaaro a te iwi noho tua whenua, i te hauputanga mai o ai tua, ma te ohorere rānei. Kei konei, he āwhina mā rātou. Irena Smith. Te Karere. Nō rere tiwi, hei muri ake i ngā whakatairanga, kei konei te rangatira o te nota pene taui Kleskevich, he aha tāna kaupapa, kia mau tonu mai. Hoki mai anō ki te Karere, kua paua a pene taui e Kleskevich ki te mātāwai, te ropu e whakaraua ana i te reo Māori i roto i o tātou kāinga, o tātou whānau, o tātou iwi me o tātou hapori. Wai mari ana tātou i te tainga mai o pene taui ki tā tātou pai kōrero nei o te Karere. Tēnā koe, hoi mihi ana ki a koe. Tēnā koe, Scotty, tēnā tātou. He aha o hia mō ki te mātāwai, he aha hoki ngā hia o mō te mātāwai. Ahau, me korora hau mo takurohe o te taitokerau, ne? Te nui, ki ngā titiro au ki ngā whika mo te kahatini o ngā Māori kei te rā takiwā, paike me paua ngā moni ki ngā wāhi e noho ai ngā Māori, ne? Tōmua. Ahau, he mea tono e tamapōtaka te minita o ngā take whanake Māori, ki āta tiro e ahu ana ngā moni ki hea. Me pēhea hoki e whakatū he rauemi hau, he rautaki hau, e tika i te pau e tika i te tuku o nā moni ki roto ki ngā hāpori. Ahau e hihi ana ki te haere noki ki roto ki ngā hāpori putanoi Aotearoa, ki te āta tiro. Kowa kei hea ngā kaupapa rangatira, me mutu tātou i te tuku moni ki ngā kaupapa nohi kore take nohi honei, āta tiro. Kei hea ngā kaupapa rangatira, ngā kaupapa motuhake, me tuku i ngā pūtia ki ngā kaupapa pēra. Kōrero rauemi ana koe, kōrero rautaki ana koe. Kua roa tātou e kōrero ana mo te whakarau ori i tō tātou reo. Kia koe, hea te huarahi hei whai mā tātou e tino ora pūmaura wātua i tō tātou reo Māori.
A paige me ho mai te tari o te mātauranga i o rātou moni ki te mātāwai. Ko te mātāwai ngā tagata e mohu ana, kei hea ngā Māori e noho ana. O tira me pehe hoki te reo Māori e tupu i roto i ngā kāinga nonohi, i ngā kāinga nui, i ngā Uawa ki uta, i ngā tāhuna ki tai. Nā reira, he haringa nōku ko eke au ki runga i tērā poari. Wetahi i roto i te rāpori, whakapaene, e weri ana. Engari, tika ana kia pērā. Pēnā ko tahi ana ke te whakaaro i roto i te rūma, hora kau e tangata e whakaaro ana. Nā reira, e mihi ana ke oku hoa i runga i taua poari. I ki hoki koe nā te minita whakawhanake Māori nā tamapōtaka koe i kōpou ki te mātāwai. Kei te pēhea te noho a tēnā ki o pokohiwi, i rungi te mōhio, he kāwanatanga tēnei, ka ore aroha ana ki tō tātou reo, kei roto tēnei minita i tēnei kāwanatanga aroha kore ki te reo, engari nāna koe i kōpou ki te mātāwai. Hei māngai mōna, hei kanohi mōna. He kaupapa nui. Hau harai te mea hau e tangata ngohe. He tangata mōhio ki te whakatena i te kaupapa, ki te whakatairangi i te reo Māori. E hari te mea horakau te whakawanatanga i arohana ki te reo Māori. Taku pāpa e tangata kōro i te reo Māori. Noi honei ngā tangata pēnā i pērā rawa te mātotoru o te mātauranga. Nā reira, whakapai anau, me rereke te whawhai o te Māori nāni. Nā wai teka ma te kāwanatanga anō tō tātou reo e manae, taku whānau e mea tupu i roto i te ao Māori. I mua i te tūnga o ngā poari pēnei me mātāwai. Ko te oranga tonutanga o te reo Māori, e hara i te tēpu o te kāwanatanga, engari kei te tēpu o tō kihini. Tāu e mohu ana ki tērā whakatauki. Nā reira, hara i te aha ki au, e pai ana. Ko taku whānau e tautoko ana i au. Hau e tautoko e mihi ana ki a poia rewi. Ko ea ngā mahi o poia, ko hunuku o poia ki te tei wāhi hau, engari e mihi ana ki a, e mihi noki ana ki a wina, ki tō tātou whā. Ka heke mai a wina i te ara poari, nā ko te mea hau ko whakaki, ko riro i te rātūranga. Peo whakaro ki te hunga, ngā kōrero a te hunga e ki ana, me mutu tā tātou kōrero mo te whakarau ora i te reo. Me tīmata tātou ki te kōrero mo te whakaū, me te whakapūmau i te reo. Ko mutu te wā whakarau ora. Me tahuri tātou ki te whakapūmau. Pēho whakaro ki tēnā kōrero a etahi. Scotty, nā pōka toko ake te whakaro. Ina haere tātou ki ngā hui Māori, me Māori katoa ngā kōrero ki taua hui. Ka tahi koe ka kite i te toko iti o te tangata e kōrero ana i aua hui. Ngā me kōrero ana mo te reo, e mea ana, koe he tangata waimari o mātua i kōrero Māori, engari e hara nāku te he, pai ake te inu waipiro o wetahi mātua ki te kōrero Māori ki o rātou tamariki. Nā reira, e harama te kāwanatanga tēnei e whakatikotike ai, engari ka tika i rato i ngā kāinga pēnei me tāku i ki ai i muri nei, i mua nei. Ewa, e mihi ana ki a koe, haere ki te mātāwai, me te aroha nui o te manahau ki a koe, nā te mea mohi anau, kia tai koe ki reira, ka tino whakaore koe i tērā poari, i tērā rōpū. Nō reira, mihi ana ki a koe i tō whai wāhi atu ki tēnā poari. Te mea mutunga, me mohio ngā tāngata i roto i te ao Māori, ngā mea kaha ki te tono, i ngā tono kia whiwhi pūtea ai rātou, ko huri te tai. Ko huri te tai ki e nā mahi o rātou. Mohanau ki wetahi tangata, kei roto i Aotearoa e tono ana, kei te 500,000 tāra, kei te 1,000,000 tāra tā rātou i riro ai. Ko e ngā mahi. Nā reira tāku ki te ao Māori, ko huri te tai, ako nei rātou ka kite i te huahau o te mātāwai. Ka pai kau e wareware ki te manaki i te tono. Te manahau, mo te kure reo ki rotorua. E mihi ana kia koe, e toku rangatira pēne tau i tēnā koe, rawe. E te iwi hei muri ake i ngā pānui hoko, he hoa i te whenua, he hoa riri i te wai. Koe rā te āhue ki te whakataetai wakaama o te motu, mā ngā kura tuarua, kia i tatonu mai.
tiwi, hei whakatepe ake I te karere I tēnei rā, he hoa I te whenua, he hoa riri I te wai, koe rā te ahua ki te whakataetae wakama o te motu mā ngā kura tuarua. I pakanga ngā tauira o te whare kura o Tai Ātea, a Caitlin Gable, rāua ko Okeroa Irwin, rai ki te rai. I rungi I te wai o tikitapu I te atanei, I te whiringa toa, o te tauwhāinga W1, ruarau 50 mita, mā ngā kōhine kei raro I hoi te tekau mā iwa ngā tau. Me te aha, ka tahi te rehi I Wainganui I Arahua. Kia tahuri ake tātou. Tokorua ngā tauira no ngā Tai Ātea wharekura kei te reihi ki te whiringa toa mo ngā kōhine hoi takitahi kei raro I te tekau mā iwa tau. Kua tatu mai te haki kākāriki. We have our fastest qualifier, Aria Taurima in lane 6, representing her kura. Ina nahi I paenga mahi, I tino paetaku timatanga, I roto I te reihi, engari he wahi hei whakapiki aku, mahi I tēnei rā. He ringarehe tēnei uri o Maniapoto a Aokeroa Irwin ki te whakataitae nei, me tōna hīkaka katoa ki tēnei reihi whakakapinga. Ko tōku whāinga kia kake ki te taituranga ki runga I te atāmira, engari ina kare tera ka tūtuki kei te hari kua hau, aha ko te aha. He pai te noho tahi a tīma, he pai ake te whakapakari I tētahi tīma ake, kia kore hari ki tīma ririki, noho tahi. Te kauma ono te pakekea Caitlin Gable o te taitoke rau, a koe nei hoki tōna eke ngā tuatahi ki te whiringa toa o te whakataitae nei. Kei te hikaka, engari kei te ahua mai tēnei wā. Koe no I roto I te wiki, I ngā wiki e rima e ono ko hipa, ko te whakakoi, no I ngā pūkenga, me te whakarite I a rātou mo tēnei momo taumata. Engari pai te wairua I roto I te tīma I tēnei wā. Koru tere Gable te tehi kaia ko Wakahama o ngā Tai Ātea wharekura. Ko ia hoki te pāpā o Caitlin, a e mōhio ana ia kei ana kōtiro ngā pūkenga kia eke. Ko te wheako o ngā kōtiro te mea nui. Kia kaua rātou e tino rongo I te taimahatanga o tēnei momo whakataetae. Kia kaua e pōhehe ko te metara kaura, te timatanga me te mutunga o ngā mea katoa. Beautiful start across the whole race course I tēnei ata. There we have our fastest qualifier and also Hine Brooking, national and also world champion. Me pai te rere o te hoi ki roto I te wako, ki roto I te wai. Ko take tino whāinga kia tīmata, pai, kia tōtika hoki I roto I taku reina. Mā rake haere te ki te kohine booking tērā. E hoi ana mō te tūranga tuatahi. I te wai taka tērā haki pango, katahi au haere kare tatarimo tērā haki ki korangi. No reira, I pai taku mahi, engari kaha ake ngā kōtiro. Ahakoa ka whakaihuaka a Hine Brooking I tēnei reihi, ko te mahi I nae nei mā rāua, he whakarite o ngā reihi hoe ātina. Te kawa pāura, mau kaha. Koe nā ngā pūrongo a te karere mo tēnei rā, tūrou, parea tūrou, Hawaiki. Ko te reo, te take.